postoje nekoliko beleški, što mi kažemo, fusnota u samoj knjizi, koje upozoravaju kad se kaže neke određene aluzije toga dana na Dunavu i ne znam šta jedva. Tamo su stavljane beleške na što se odnosi, naravno francuski čitalac ne zna za hladne dane i za taj pokolj u Vojvodini i u Novom Sadu januara 1942. Međutim, ja sam shvatio da jednog dana, kad bude taj Peščanik objavljen u nekom novom mogućnom izdanju, da bi te iste ili najveći deo tih beležaka trebalo staviti i za našeg čitaoca, šta hoćete, s jedne strane kažem da sam ja ostao suviše diskretan u toj temi, nisam na njoj insistirao ostavljajući je u drugi plan, ostavljajući mnogo aluzija, verujući naravno da čitalac i kritičar je jedan od tih čitalaca, da će shvatiti na šta ja mislim i da će shvatiti moje intencije također, što pokazalo se nije tačno. Tako da deo odgovornosti, ako hoćete, ako ima tu nekakve odgovornosti da se traži, pada i na samog pisca. I mislim da ta je formalna strana kod mene upravo služila, i ona sama je služila tome da bitna činjenica jedne ljudske sudbine, jednog određenog čovjeka koji se zove E.S. inicijalima, koji je pritom Jevrejin, koji se pritom nalazi 1942. godine u Novom Sadu i sve što se s njim i oko njega zbiva. Dakle, te pomalo patetične činjenice da će biti zabašurene, i ja sam ih zabašurio tom formalnom stranom. Šta je u prvom redu, opet autentično, da ne kažem dokumentarno, i ta mi se reč već popela na glavu. To je to pismo koje jeste jedno pravo, autentično pismo tog istog E.S., da ne kažem Eduarda Sama, da ne kažem moga oca, koje sam ja pronašao jednog dana, pošto sam već bio napisao Baštu pepeo. Bilo mi se negdje zagubilo po ovim seljakanjima srećnog studentskog života, po raznim sobama, stanovima, i to se jednog dana pojavilo od nekud. Neko mi je bio to sačuvao. Ja sad ja pričam možda nevažnu priču, da je već, ako ćete mi dozvoliti da je završim. Dakle, ja sam naišao na to pismo koje sam ja pomenuo u Bašti pepelu. Ja sam pomenuo da je moj otac pisao duga, nostalgična, svađalački, ne znam kakva pisma. Jer ja se sjećam da sam ja svojedobno... Ono pismo od 5. aprila 1942. Da, to je to pismo koje sam ja, dakle, sa velikim žaljenjem, dakle, ja sam prežalio to pismo kao izgubljeno. I onda sam ga samo pomenuo. Međutim, jednog dana kad se ono pojavilo, ja sam postavio sebi pitanje. Šta radi taj čovjek? Ko je taj čovjek? Koje su te aluzije? Ko su ličnosti o kojima govori? Koji su to gradovi o kojima govori? Kako se to izgledaju i tako dalje, tako dalje. Dakle, to pismo, koje će se na kraju pojaviti kao neka vrsta razrešenja zagonetke, ako zagonetke ima, u tom mozaičnom čitanju Peščanika, gdje se daju pojedini detalji koji će se polako skupljati u jednu žižu koja je to pismo pred kojim sam ja stajao zaista kao pred pismom iz koga sam ja znao izuzetno malo činjenica kao činjenice doživljajne. Dakle, eto, to tako izgleda. Kao pozitivne činjenice. Kao pozitivne činjenice, dakle, znao sam otprilike ko je ko mome ocu, to jest i meni, i neke predele, dok najveći deo pisma je bio za mene tajna, zagonetka koju sam ja morao da dešifrujem i koju sam onda morao da domišljam. I vi ste tu pristupili jednoj rekonstrukciji jednog potonulog svijeta. Jednog potonulog svijeta, koji je, naravno, u prvom redu on je zato što ta osoba koja je pisala tu knjigu je nestala. To je taj E.S. ili recimo moj otac. S druge strane, to dete koje se pominje, to je dete također nestalo, to jest više nije dete. Taj svet mađarskog, srednjoevropskog jevrejstva uopšte je također nam potonuli svet, pošto taj svet je nestao.
To je jedan malo svet jedan svet koji je nestao kao kultura ili se iselio ili nestao u logorima u prvom redu i tako dalje. Dakle, uopšte sam bio, a nastavno što je ta metafora sama činjenica, dakle, metafora Panonskog mora gde se sve to zbiva, se tu pojavljuje kao konačna sahrana u tom sveopštem umiranju ljudi, pojava i tako dalje. A kad ste Peščanik označili kao sliku napuklih vremena, napuklih bića i njihovog napuklog tvorca, da li smo ovom pričom odgovorili na pitanje zašto napuklog tvorca? Nismo na to odgovorili, ali bi to bilo teško na to odgovoriti. To bi bila jedna ispovest. Kako znate koja je ispovest? Ne znam. Ja tu ispovest mogao bih jedino kad bi bio vernik dati nekom svešteniku. Međutim, ja sam u suštini jedan čovjek sa pesimističnim pogledom na svet. Vaša misla je sad kao od skepse, tako? I od jednog pesimizma. Da li je to, a možda jeste, da li je to posljedica određenih životnih iskustava ili je to neka nasledna, biološka, možda čak i rasna činjenica. Dakle, to napuklog bića, to znači to. To znači to. Mogu da vas zamislim i u izbjeglištvu, mogu da vas zamislim i u logoru. Zapravo svakoga, pa i sebe mogu da zamislim u logoru, jer logori su ostalom jedan od najpouzdanijih simbola ovoga vijeka. Ali teško mi je da vas zamislim kako ste sebe jednom opisali na Cetinju, ošanog do glave, svirate na violini, a cetinske kiše padaju li padaju. Da. Znate, ja ne znam zašto o meni, valjda zbog mojih knjiga ili valjda zbog rukopisa, kako se to kaže, da ne kažem stila. Mi smo živeli... 47. tako? 47. Nas su šišali, molim vas, do glave, do mature. Znate, to je razdoblje kad mladići... Do 14. godine, tako? Ili do velike mature? Velike mature. Do 18. Do 18. godine nas su ukazom direktora šišali do glave svake godine. I mi smo to trpeli bez otpora. Možete misliti u to vrijeme kad mladići obično češljaju kosu i stoje pred ogledalom. Kad se javljaju prve, to su možda već i druge, treće ljube za današnje pojmove. Nas su šišali do glave. I dobro, jednog dana, to je moja bila stara bolest, stara želja. Otvorila se muzička škola na Cetinju. Pošto su nam proveravali sluh za časove pevanja, su mene odredili, pitali me koji bih instrument svirao. Ja sam se lomio između klavira i violine i konačno smo oni, valjda, to se isto određivali, nije tu bilo mnogo važno šta ti misliš, oni su određivali to tako. Važno da imaš sluha, pa će ti oni dati instrument. Meni je dodeljena violina, što sam u stvari na neki način ipak i želeo. Ja ću vam to objasniti, to nije nezanimljivo kao anegdota, možda zašto. I tako sam ja počeo da sviram kod jednog sjajnog džentlmena koji je otac današnjeg poznatog violiniste Tripe Simonutija. Džentlmen koji je ličio na Lista najviše. I volio da pravi tremola na violini, ja sam bio jako dobar đak njegov i tako. I naravno, poslije se, odselila valjda muzička škola i to se završilo tako što sam ja svirao po igrankama iz prve pozicije. Neke pesmice na koje su ovi moji ošišani drugovi skakutali, igrali ono što smo mi zvali igranke i kako smo mi znali da igramo, ne znam,
koje vrste igara. Izvolite, nastavite. To je, dakle, tako izgledalo naše školovanje na Cetinju. Ja bih pritom želio da vam naglasim da je Cetinjska gimnazija, na koju sam ja vrlo ponosan, u to vrijeme bila, ja ne znam kakva je danas, bila jedna izuzetno dobra. Da, verovatno, izuzetno dobra gimnazija. Mi smo imali sjajne profesore, među kojima je bilo naročito odličnih profesora, tih belih ruskih emigranata koji su te inteligencije, koji su mogli da predaju, tako rekuć, sve predmete. Dakle, ja sam ovo u jednom svom intervjuu na pitanje vašeg kolege novinara za neke omladinske novine ili ne znam koje, ispričao manje više ovako. Na to je usledio sljedeći napad, što vam navodim kao anegdotu i kao zanimljiv primjer naše književne kritike, naše ideologizovane svesti. Jedan je džentlmen napisao na to: znamo mi koga smo mi šišali u to vreme. Ljotićevce, Nedićevce, razvlašćene ove i one i tako dalje, razvlašćenu buržuaziju. I znamo mi ko je svirao, dok je on svirao violinu, mi smo gradili pruge, nabrojao sve pruge koje su se gradili, sve objekte koji su u to vreme gradili i tako dalje. Što je najneverovatnije, taj je čovjek mogao na osnovu, valjda, činjenice godina da utvrdi da ipak, bar ja nisam mogao biti ni Ljotićevac, ni ne znam šta, ni razvlašćen element. A ako je već krenuo u tu priču i ukoliko misli da se to može odnositi na mog oca, onda je morao i to da proveri. Da kažem, dakle, ta mala, beznačajna pričica o tome da su nas šišali, i ja sam rekao da sam ja tada svirao violinu, dakle, te dve buržoaske, ideološki neispravne činjenice su izazvale jedan ogroman polemički tekst koji je zapravo, kažem, značajan, karakterističan i koji bi valjalo jednoga dana preštampati i komentarisati. Znate, šta je tu napisano, to je neshvatljivo kad se odnosi, dakle, s obzirom na to da se odnosi na potpuno beznačajne činjenice, da taj džentlmen smatra da svirati violinu je kontrarevolucionarni čin i tako redom. On još nije bio tada kupio violinu svoje djeci, pa vjerovatno to je razlog. Kupit će harmoniku da sviraju častuške. Kupit će im. Jeste na Cetinju počeli da pišete, možda ne u nekom književnom smislu, ali... Znate šta, to je već također opšte mesto, ali šta da radimo, život je vrlo često od opštih mesta. Ja sam zapravo počeo da pišem sa jedno 7, 8, 9 godina. Ja sam to negde u jednoj metaforičnoj formi u romanu Bašta Pepeo pomenuo. Prvo sam napisao ljubavnu pesmu, a druga je bila neka pesma na mađarskom u to vreme, u Mađarskoj. Druga je pesma bila nešto o hrani, o hlebu. Dve bitne činjenice života, uopšte i mog života. Hleb i ljubav. Hleb i ljubav, makako to zvučalo banalno, su se pojavile tada, naravno, govorimo o nekim takozvanim porivima, naravno to su bile pesme. I ja sam se pripremao za zanat pesnika dugo. Mi smo u to vreme mnogo čitali, kao uostalom, ne samo na Cetinju, ja mislim u to vreme naše generacije, mnogo smo mi čitali pesme
antologija Bogdana Popovića je bila ovako Očenaš, koji smo mi čitali, učili pesme na pamet. I onda su nam dolazili iz Beograda pesnici koji su nam čitali pesme boemske, tako to je bila takozvana jesenjinština. I naravno ja sam pisao pesme i u to vreme opet su to bile, većinom to je logika stvari. Jeste sačuvali neka ti ljubavne pesme? Hvala Bogu nisam i nadam se, mada mi neka devojka preti da ima neku moju pesmu, nadam se da je nije sačuvala. Mislim da ona to mene samo prepada. I znate, to je vreme, ono što kaže Andrić, ili me ženi ili tamburu kupi, ja u nešto udarati moram. Znate, to je bilo to vreme, dakle, 16-17 godina. Međutim, na tu temu ću vam ja nešto reći, to jest da to je dragoceno književno iskustvo. Dragoceno književno iskustvo pre svega treba to na vreme odbaciti, doživeti, preživeti. To kažem, ta prva pesnička uzbuđenja i tako dalje. Međutim, ja sam sad poznajem i ovdašnje mlade generacije, ali u prvom redu svoje studente u Francuskoj. Ja imam s njima neverovatne probleme u prvom redu kad je reč o pesništvu. Naime, utvrdio sam da nijedan moj student, nijedna moja studentkinja ne zna i još nisam sreo nijednog koji zna jednu pesmu i jednu strofu na pamet. Iz francuske poezije. Ja direktno postavljam pitanje u jednom trenutku zbog poređenja, znate, ovo je pesma Zmaj Jove Jovanovića, ne znam, Branka Radičevića, ljubavno biram neke pesme da bi se zainteresovali jednako za jezik kao i za književnost, računajući da su to godine kada se pesme vole i kada se pesme uče. Međutim, nikad nisam sreo ni jednog studenta, ni jednu studentkinju koja bi znala, ja direktno postavljam pitanje, znate li i jednu pesmu na francuskom na pamet? Ne. Nijednog pjesnika? Nijednog francuskog pesnika. Da li znate jednu strofu? Ne. Međutim, dobio sam vrlo zanimljiv odgovor jedne studentkinje, koja mi je rekla, znate, i onda kažem, kako je mogućno da vi mladi ljudi, mi smo čitali pesme, učili na pamet, ona kaže, da, to što su za vas bile pesme, to su za nas reči šansona i pop muzike. Dakle, na taj način sam dobio za sebe lično objašnjenje gde ide ta, da je nazovem tako, pesnička energija mladog čoveka. Dakle, to je to. Ja se neću da pravim poređenje, ili ako hoćete, vrednosno mislim da ipak je to, za ovo će me kamenovati, ipak je to subkultura. Međutim, to je tako. Dakle, ta mladalačka... Civilizacija ide ka uprošćavanju... Ta mladalačka energija, dakle, koju smo mi utrošili na poeziju, ja kažem, učenje na pamet, ne mislim na to što smo učili u školi. Nego ono što smo mi učili od zadovoljstva, pročitavši po 10 puta pesme na pamet i tako dalje. Međutim, to je neko iskustvo, dakle, koje mi pomaže sad da shvatim i da više ne pravim tu vrstu grešaka u odnosu na mlade, jer oni smatraju naravno da sam ja i da smo mi nepismeni u tom smislu kako mi njih smatramo. To je da ne znamo jedan čitav segment stvaralaštva. To je, dakle, pop muzika i šansone. Dobro, kad je reč o šansonama, one se ipak na neki način dodiruju kod najvećih Brassensa i drugih sa pravom poezijom, ali je ipak to nešto drugo. Jeste li napustili Cetinje sa izvjesnim preduvjerenjem da se spremate ka toj velikoj avanturi književnosti? Pa, ja sam jednom u Mađarskoj, u školi, u osnovnoj školi, pisao zadatak šta biste željeli da postanete. Sin mesara je napisao da bi želeo da postane mesar, naravno. I tako. Neko je teo da još postane žandar,
Ja nisam smeo da napišem da bih želeo da postanem pisac, jer mi to zvučalo, kako da kažem, malo pretenciozno i bojao sam se da mi se ne rugaju đaci u razredu zbog toga da kažeš želeo bih da postanem pesnik. Pa sam ja onda napisao želeo bih da se bavim nekim intelektualnim zanatom. Pokušao sam, dakle, da se izvučem. Međurešenje. I onda me učiteljica posle pripitivala, šta ti hoćeš time da kažeš? I onda sam joj ja rekao, ona kao da nije bila začuđena. To ste imali 10-11 godina? Da, ona kao nije bila začuđena. I naravno, ja sam tu, taj spisak takozvanih tema, ja sam ipak svestan bio da sam ja doživeo i video neke stvari koje nisu svagdanje i koje nije doživeo svako zbog određenih sudbinskih i slučajnih okolnosti. Svestan toga, dakle, ja sam taj spisak nekih naslova, mogućnih tema, iskustava vukao sa sobom i ja sam već na Cetinju počeo, pored takozvane intimne lirike, da pišem i prozu u tom žanru. Naravno, i ja sam se spremao za zanat pisca, govorim o tome. Da. Ja sam se spremao za zanat pisca i ja sam se upisao na svetsku književnost sa teorijom književnosti koja se zvala, u to vreme bila, ne znam kako je danas, takozvana vanškolska grupa, to jest ne spremaš se za profesora, nego ne znam za šta. I to me i nije zanimalo za šta se spremamo, nego ta činjenica što smo tamo. Jer vi već za mansardu kažete da na dnu te knjige stoji jedan gorki talog iskustva. Pa ona je to, ta prva moja lirska knjiga u kojoj se nalaze neka moja beogradska mladalačka iskustva, neki taj susret sa Beogradom, da ne kažem velikim svetom, i ta takozvana ondašnja naša boemija, koja je bila zapravo jedna prinudna, malo vrsta azila. Malo hinjena, što rekli Hrvati, boemija, to jest, u mom konkretnom slučaju, a ja verujem nisam ja bio jedini. Mi smo bili boemija, smo bili sirotinja. I znate, onda prikrivate svoju bedu takozvanom boemijom. Jer vi nemate gde da stanujete, nemate šta da jedete, loše se oblačite, gladni ste. Ali za piće ima uvijek. Za piće uvek se nađe, uvek vam neko može platiti. U osnovom kafana vam je u to vreme sklonište od kiše, sklonište od hladnoće, mesto gde se družite sa ljudima, gde susrećete takođe takozvane boeme. Međutim, kažem, to bi bilo zanimljivo da, mislim, nisam bio ja jedini. Pa zato i hoću da vas ali pitam. Vrlo svesni toga da je zapravo to, mjesto da priznate da ste vi gladni, žedni, goli, bosi, vi onda od toga pravite princip i stav. Međutim, jedna pored kafane postojala srećom i biblioteka, koja je, pored toga što vas štiti od kiše, hvala Bogu, moglo se i čitati tu, do uveče dok se ne zatvori biblioteka. Kad se zatvori biblioteka, onda treba negde ići, naravno. To je ona stara biblioteka na Kalemegdanu. Ona stara biblioteka na Kalemegdanu. Naravno, uvek smo negde neko stanovali, ili kod nekog, ili sa nekim. Nekad studentski dom, posljednji autobus u 12, treba imati karaktera, pa onda otići spavati u sobama po 4 s ljudima koje ne znaš i tako dalje. I onda je bila ta takozvana boemija. S jedne strane, dakle, ta boemija, s druge strane, koja nije također slučajnost, to jeste ne pomalo, ona jeste i pobuna, ona jeste i pokušaj traženja sličnih senzibiliteta, upoznavanje s ljudima. Tu sam ali traženje izvjesne različitosti.
isticanje svoje sopstvene različitosti. Naravno, bivalo je da se to je neka vrsta naše pobune. Tu sam imao prilike da upoznam mnoge zanimljive ljude, mnoge zanimljive sudbine. Koja je to atmosfera, to otprilike 60. godine, ali tako, kad ste bili nešto malo prije, kad ste vi došli? Ja sam došao u Beograd posle mature, dakle 54. Te pete, da. 54. i to traje 4 godine studija plus postdiplomske koje sam se ja tu motao kao student. Tako sam imao prilike... Koje su intelektualne rasprave? O čemu se tada... Tu se naravno u prvom redu vodi danas već ofucena priča, savremenik, delo, modernizam, realizam i tako. Tu sam upoznao u to vrijeme kao jednog od boema Branka Miljkovića. Jednog dana je on, 10 dana valjda pre njegovog samoubistva sam ga sreo i kad sam naručio piće on me izružio da se to ne sme raditi, da se ne sme piti i tako dalje. I onda mi je rekao... On je bio prestao da pije, ali tako? On je bio prestao da pije u tom času, naravno. I da bi dao tome težinu principa, on je onda držao predavanja drugarska ubeđivanja i tada je izgovorio nekoliko rečenica koje su me frapirali u času kad sam doznao za njegovu tragičnu smrt. Kaže, mi smo svi kukavice, ruski su se pesnici u našim godinama mnogi su ruski pesnici već završili svoju sudbinu i to svojom rukom. I to je bilo ovako jedno... Mislići na Jesenina Majakovskog i drugu generaciju. I na, ne samo na njih, nego naravno i na Puškina, Ljermontova i tako redom. I naravno sve te imena naveo. To je dosta agresivno, kao da zašto smo mi takvi kukavice, zašto kaže mi umiremo od gladi, tuberkuloze i od takozvane boemije. To mu pričam kao jedno od tih iskustava. Naravno, tu sam upoznao mnogo drugih zanimljivih ljudi. Je li ipak u to vrijeme između te dvije struje koje sada označavamo kao delo i savremenik, odnosno modernizam, realizam, se već nazire medijala kao nešto što je poricalo jedno i drugo? Pa ja sam upoznao ljude iz medijale u to vrijeme, valjda jedan od mojih prvih tekstova, ako ne i prvi u redakciji lista Vidici. Uzgled budi rečeno, ta redakcija je meni bila i moj stan, to ja sam spavao na novinama. U toj redakciji imao sam ključ, pa sam od fakulteta, pa sam, noću dolazio i spavao tu na podu 2,5 godine. Knez Mihajlove je to bilo, Šatetom spratu, ona grozna kuća stara. Jednog sam dana imao susret sa milicionerom pred vratima, u 4 časa, možete misliti milicionar koji vidi čovjeka koji otključava u 4 sata zgradu fakulteta. Sad ja kako njemu da objasnim, ja sam njemu objašnjavao novine, vidici, književnost, književnici, ličnu kartu i tako. Jedva sam nekako uspio da se izvučem nekim objašnjenjem. Nešto sam ga bio smuvao upotrebljavajući mnogo reči iz književnog žargona, štampanje, štamparija, studenti, novine. Bio vrlo nepoverljiv i s pravom. Kažem, on nije znao da idem jednostavno tu da spavam. Još me vidio u ne baš najboljem stanju. U to vrijeme, dakle, jedan od mojih prvih tekstova u Vidicima je o Miri Glavurtiću kao slikaru i preko njega, i valjda nezavisno od njega, upoznajem generaciju medijale, pokojnog Šejku, Olju Ivanjicki, Reljića i ceo, dakle, taj krug medijale koji mi na neki način... Popović da još bio tu ili... Ljubu Popovića sam ja nešto kasnije upoznao. Međutim, na neki način oni su mi bili bliži od samih pisaca koji su se tu međusobno klali. Ja sam počeo da sarađujem negdje 60. godina, valjda također u delu sa nekim putopisima, pesmama, prikazima, ne znam šta.
Međutim, moj je osnovni bio problem u tom opredeljenju u sljedećem, što ta su se opredeljenja pravila kad je reč bilo o mlađim piscima, po nekoj liniji klanovskoj. Dakle, u prvom redu to su uvijek bili stariji pisci koji su privlačili svoje potomke i jedni i drugi. Tu se postoji mnogo anegdota koje ne bih smio javno da pričam jer bi me to moglo naneti mnoga zla i koje uostalom nisu važne. Sve to manje više daleka prošlost. Ja sam prosto iz tog razloga da ne bih bio, znate, jednostavno, da vam iz jednog od tih, dakle u jednom i u drugom, daju vam naročito kao mladom piscu knjigu sa preporukom da tu knjigu o kojoj je reč ili da posečete, kako se to govorilo, kao što se danas govori, ili da je pohvalite. Dakle, ja sam to jedini put čuo, nije meni rečeno, ali sam je onda i naravno shvatio kako se to radi i koja je cena takozvanog uspjeha. Uspjeha i saradnje na tom planu. I tako da meni bilo u tom trenutku potpuno svejedno s kim ja u tim borbama nisam učestvovao intimno. Niti je to mene mnogo zanimalo. Meni su mnogo bliži bili ljudi i razgovori koji su se vodili u krugu medijale. Ne samo o slikarstvu, nego uopšte intelektualni razgovori. Naravno, tu je najznačajnija, najmarkantnija bio figura Šejka. Pokojni Šejka. Vi ste sa Šejkom bili dugo godina prijatelj. I baš me zanima, jer ja sam ga sreo možda 2-3 puta pred smrt. Mislim da ste napisali jedan tekst o Šejki, jedan esej. Zapravo ja sam taj esej izgovorio. Bio sam se pripremio povodom izlaska njegove knjige Traktat o slikarstvu. Izgovorio sam ga u Francuskoj 7 na nekoj tribini i ta traka se izbrisala ili su je izbrisali i ja više nikad nisam imao snage da posle to napišem, ja sam ga negdje pominjao. Međutim, ja bih iskoristio ovaj trenutak našeg razgovora da kažem nekoliko reči o Šejki. Naime, kad smo vidjeli njegovu retrospektivu pre 5-6 godina, ako se dobro sećam, onda su mnogi shvatili ko je Šejka, kakav je to slikar bio. Mudra priroda, jedan čovjek sa nekim stoicizmom i sa nekom čudnom vedrinom koji je podnosio taj svoj vrlo nesrećan život. Da je slikao u najvećoj bedi, uz najveća poniženja, u nekim jadnim sobičcima, na kutijicama, na malim površinama, u nemogućnim uslovima. Ono što kažu, nikad se nije najeo i napio ljudski. A da je sve to podnosio sa nekom vedrinom, umeo je da se prema životu i svom sopstvenom i prema svetu odnosi sa nekom, kažem, vedrinom koja nažalost se ne može naučiti. To je nešto bilo u njemu. Što je nosi ili ne nosi? Da, i koja je posljedica neke mudrosti koja se također ne može naučiti. Dakle, taj Šejka je umeo da shvati tokove, idejne tokove u svetu, da ih prvi osjeti. On je jedan od prvih koji je ovdje doneo i svirao na gitari Okudžavine pesme. Govorim sad više o idejama, mada i tu ima nešto od toga. Upravo smo ovdje pre 12-ak, više i ne znam koliko godina, u ovom istom ateljeu nekad svirali Okudžavu i razgovarali o nekim stvarima koje mi se čine mnogo zanimljivim nego što su oni razgovori bili koji su se vodili na relaciji književnost
savremenik delo. Delo, modernisti, realisti. Dakle, to je za mene na neki način bio intimno spas od tog ipak drvenog jezika koji se vodio na tom ideološkom planu između ta dva časopisa. Bez obzira, ja ovdje ne govorim naravno o književnim vrednostima i o književnim Smatrate li ipak da je delo, uprkos svemu tome, ipak učinilo nešto za moderni senzibilitet? Uslovno rečeno, naravno, jer čovjek je modern koliko to može da bude, koliko mu njegov vlastiti senzibilitet dopušta. Mislim da je to individualna stvar, mislim da se to nijednim pokretom ne može riješiti, ali u tom času, mislim. To je jednostavno, u tom času postojala su ta dva časopisa od kojih je delo zastupalo nešto što je bilo već izvanično kodifikovano, to jest takozvane modernije pristupe stvarnosti. To nije nikakvo čudo ovoga sveta. To je bila također jedna od zvaničnih linija. Dozvolite nekome da piše slobodnim stihom i da ne piše samo o onim temama i na način kako su dotle obrađivane. To nije nikakvo. Mislim da taj sukob je više bio ostajem pri tom sukob ljudi. Lično isforstiran, mislim. Više sukob ljudi nego ideja, odnosno to je najmarginalniji deo tog sukoba, takozvani estetički sukob između ta dva časopisa. Govorim ovako na brzinu. Da su pod krinkom estetičkih povoda razrešavale neke druge stvari. Naravno, ima i toga u velikom delu. Delo je u tom pogledu bilo takozvano, zastupalo takozvanu liniju moderne literature, modernizma, ali naravno sa istim onim ideološkim ograničenjima koje je imao i savremenik i ljudi oko savremenika. Ja sam se dakle mnogo bolje osjećao u sredini ovog undergrounda koji se zvao Medijala i gdje su ljudi slikali, govorili, pa i pisali naročito teorijske tekstove izvan ovih ideoloških shema koje su bile zvanične i zvanično važeće. A to je doba i vrijeme kad se vi praktično još pripremate da uđete u književnost. Me zanima vaš, ako možete da rekonstruišete, intimni proces. Vaš lični odnos prema literaturi toga doba i prema sebi. Moja prva knjiga se zove u to vreme Mansarda. Zove se Satirična poema. To je zapravo pomalo naši razgovori, naša iskustva, sentimentalna, izvesne ideje koje su provejavale oko nas i kroz nas. Međutim, i ta knjiga je. To je neverovatno. I ta je knjiga izazvala nekoliko polemičkih tekstova najneviđenije provenijencije i tendencija. Kao što je napad koji glasi: zar DK ne vidi fasade, bijele fasade studentskih domova u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i tako dalje. Nabrojao je kritičar sve studentske domove, jer moj je junak po njemu bezidejan, reakcionaran i tako dalje. Međutim, to je bio ovako jedan lirski obračun, ako hoćete, sa nekim mojim intimnim problemima i na neki način slika tog našeg duhovnog traženja, tog studentskog
mladinskog bogoiskateljstva. Eto kažem, i to je izazvalo neke nesporazume, što je također u redu. A vi ste svoju literaturu jednom označili kao neku vrstu vještačkog raja. Da li je to bjekstvo? I od čega? Pa literatura u prvom redu jeste zapravo veštački raj. I za mene, ja mislim, za svakog pisca. Ona je bekstvo od svih nevolja. Ona je veštački raj u tom značenju što vi ste stvorili jedan svet koji ste činom pisanja shvatili i savladali i u kome živite bar privremeno. To je valjda značenje bekstva i veštačkog raja bilo tu. Tu sam mislio naravno u prvom redu na te svoje autobiografske evokacije detinjstva. To je bilo u prvom redu to značenje. Međutim, naravno, ja govorim sa iskustvom iz iskustva literature uopšte i kad pogledate, manje više svi pisci svoje sopstveno pisanje posmatraju kao bekstvo od sveta, makar oni tim svojim pisanjem ne rešavali ili postavljali pitanja svetu, to je ipak traženje neke sigurnosti izvan sveta. Dakle, tu dolazi do nekih suprotnih stavova u samom piscu. S jedne strane bežite od sveta, s druge strane pokušavate da rešavate na prostoru jedne knjige u okviru jednog pisanog teksta neke od takozvanih gorućih problema i da postavljate pitanja o svetu i o svrsi pisanja. Dakle, sve se, navodimo ovdje 3 elementa, sve se to nalazi u onome što čovjek radi, to su sve kontroverze iz kojih se stvara knjiga i koje svaka knjiga manje više sadrži. Koja je plod truda i čuda, kao što bi rekla Marina Cvetajeva. Koja je plod truda i čuda. Trud je ono što je najmučniji deo pisanja, a čudo je ono, to je udeo slučajnosti u pisanju. To je to čudo o kojoj govori Cvetajeva. Udeo slučajnosti, otkrića tokom samog pisanja. Znate, onda postoje i naravno još veštački raj znači i ovo, što kaže Ionesco, od nepisanja je gore, od pisanja je gore samo nepisanje. Dakle, i on je osjetio to što manje više svaki pisac osjeća. Da je to ipak sam čin pisanja nekakav veštački raj, nekakva droga od koje ima samo gore ne pisati ono stanje kad organizam tu drogu zahteva, a vi je nemate. A kad ste pomenuli ove kontroverze u čovjeku i u piscu, da li ste možda pritom mislili na one 2 suštinske kontradikcije koje ste primajući nagradu velikog zlatnog orla Brada Nice označili kao kvintesenciju svog saznanja i svog pisanja? I koje su to kontradikcije? Ja mislim da svaki pisac, da ostanemo kod pisaca, da ne uopštavamo stvar, mada bi se moglo uopštiti reći svaki intelektualac, svaki čovjek koji misli, svako misleće biće. Koji misli o ovome svetu
na raznim nivoima, mora doći u samom sebi do takvih saznanja. To je ono što je formulisao Arthur Koestler, tu dihotomiju između čoveka ideja, jogija, takozvanog, jel? Takozvanog jogija, takozvanog komesara. Komesara, da. Pa uostalom tu smo oba su puta na nivou ideje, jer su i to ideje. Dakle, jogi i komesar. Ko je jogi? Jogi je čovjek koji se bavi problemima metafizike, što su normalni problemi. Života, smrti, odakle smo, ko smo, kuda idemo, odakle sam, ko sam, kuda idem. Čovjek kao filozofen. Tako. S druge strane, takozvani komesar, koji taj problem, da ga nazovem metafizički, otklanja i isključivo se oslanja na socijalno biće. To jest da se sve može rešiti, da se čovjekova sudbina rešava u socijalnoj sferi. I dakle, svako biće ima i svakodnevno ima u sebi jogija i komesara. Bilo bi zanimljivo, ja mislim da je Stanko Lasić u svojoj posljednjoj knjizi, čak i u prvoj, to na neki način dodirnuo u slučaju i metodološki postavio. Krleže. Znate, i on je bio uvek jogi i komesar kad u istom tekstu, kad pri rešavanju istog problema. Ja mislim da su ova dva pola, jogi i komesar, vrlo srećno nađena formula za rešavanje, ne za rešavanje, ali za postavljanje mnogih značajnih pitanja kad je reč o piscima, u prvom redu recimo tipa pisaca kao što je Krleža. Ja sam ovim na neki način otklonio od sebe, međutim jasno je da se to vidi i u mojim sopstvenim knjigama. S druge strane, problem je sljedeći. Ako se bavite tom takozvanom metafizičkom problematikom, na nivou govorim naravno na beletrističkom nivou, ili prosto rečeno kad pišete o svom detinjstvu, o smrti bliskih bića, vi ste naravno u tom trenutku u prvom redu jogi. Da ostanemo pri toj dihotomiji. Vi ste jogi. Međutim, napisavši nekoliko takvih knjiga, sad govorim sasvim konkretno o sebi, vi odjednom osjećate da je s druge strane čitav jedan svet ideja koje vas opsedaju, to su vaše ideje, ostao izvan toga. I tu se sad pojavljuje naravno ta druga vrsta pristupa kroz možda duhovna potreba da se taj dio svijeta osvijetli. I vi ste tako došli do grobnice za Borisa Davidovića. Međutim, ja mislim da se i u grobnici, i naročito u grobnici, da budem precizan, pojavljuju obe te svesti, oba ta pristupa stvarnosti, to je da je, naravno, valjda je dominanta tu komesar. Međutim, i ta jogi svest, metafizička svest. Jer vaši junaci su pocijepani na neki način. Da, pre svega to je njihova sopstvena podeljenost. Ja sam to uostalom govorio i u času anatomije, na neki način sam ja to ispričao. To jest da se to pojavljuje, ta ista vrednost, ta ista dihotomija se javlja i u ličnosti Eduarda Sama, koji je na neki način doživljava svet također tako, ali valjda i kod njega je dominanta uprkos činjenici što živi u jednom svetu konkretne istorijske stvarnosti koja se najživlje na njemu razbija, ipak njegov je pogled na svet u prvom redu pogled jednog jogija. On je opsednut u tom času ne socijalnim rješenjima, ne problemom istrebljenja Jevreja kao takvih, nego i taj problem stavlja uvek na jedan drugi plan, na jedan metafizički. On i strada zato što je jogi. On i strada u prvom redu zato što je jogi, što ne znači da neko ko bi imao ili ko ima u životu, govorimo sad više ne u literaturi, stav komesara, da i njemu se ne može to isto dogoditi. Pa i dogodilo se. I dogodilo se, uostalom o tome govori pak ova druga knjiga. Moramo odmijenjamo. Daj ljudi, ja sam se umorio, ne mogu. Sjajno. Daj, umorio sam se.